وجمع معناه تكون كي سريك بيبت كي خدي تعالى وكي ما قلتي بيغمبر خدي تعالى بجيت وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هل هو رب العالمين القرآن إذا بجيتن ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إمام عمر وقت أف آية خان أف آية معنوية بجيتن شو قلنا سر هوانينا اگر هین ترسیان هن نویجه خواه کرد کن و این ترسیان مثلا شر آن تو العرده که واسه ترسی دیج من سر تدا بهت چگون نه سرتنین هکت تو نویجه خواه کرد که خود مال خداش بی بجا امام عمر قلت اس عجیب گیت امام یعنی کبر فرهیه و اویدیه و امید مدینه دا و چطور سر مدانینه قلت از دیشم بسیاره پیغمبری کم فقال عجبت مما عجبت من فسألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قلت يا پیغمبری خودی من ترس نما یسر مدا و اف آیته صیحات یا خاره با ام چی بکی اینا چی قلت يا عمر اذا صدقك خودی تعالى يلقى الهوا كري خيرك يا رب العالمين يلقى الهوا كري خير خودی خواه قبیل بکن صدقه رب العالمین قبیل بکن. شبان هندی گلی خشک برا وقتی انسان چی تا سفره گلک به هزریت کرد بیشتر از 4 رکعتا کم خیر ترش 2 رکعتا بس تو گلکی سهوی توی حسابی دا ایک تا سنتا پیغمبری دانا رخکی تا مخالف آیتا که تا مخالف سنتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام چه سفره ندر کتیه و کشمش پیغمبری علیه الصلاة والسلام حاشا لله تقوى ترنینه تقوى أو پیغمبری علیه الصلاة والسلام هبو بس الجل هندي پیغمبری علیه الصلاة والسلام سفر نبويه شو بيتن إلا جمع قصر ياكري إلا كرت يتكرين ويتكون كرين السري وأذا ايك توي متابعة سنة پیغمبری كي أذا خيرك خيرا دوي توي نبيجا خات كي خيرا سيه خيرك أو صدقك خدي تعالى الجل تكر توي خيرا وصدقك خدي تعالى قبيل كي سحكي چند خيرات ده هاي یادی تو بعضی فرضات خواهد که اول 2 خیر دیتر زیاترش سر فرضی دا بوده حساب بن اگر تو جمع و قصر بکی شبه هندی گلی خشکو برا گلک جارا عبادت نپنده که تو چند دید که عبادت پنده که تو چند دیف ویچی او خودی تعالی پیغمبری صلی الله علیه و سلم گوتیته بجا شبه هندی گلی خشکو برا پیغمبر علیه الصلاة والسلام بيجيتن امام بخاري روايته بحديث كان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان في الظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابن عباس بيجيتن اگر پیغمبر علیه الصلاة والسلام سر سفر بو سير يعني سفر يعني بريتشو البيجيتين كان يجمع بين الظهر والعصر نيفرو ايفار بيجذكر ومغرب وعيشة بيجذكر معناه جمع قصر اتكرن هل هو صقلي خشكو برا اتحالتت وكي افرو مثلا بفره ياتهيتن احتمال سيارة مروي بتحسن وقتی پیغمبری علیه الصلاة والسلام مزگفتوان یا به بامبو یا به احتمال هک باران کان سرمایه کات با همین چیا نویجت خواه بکن یعنی دا ورج فنش سرما دا جمعت کنن نویجت خواه حالت وکی اولو سنت انسان مثلا بفر بهت آن باران گلک بهت روجت گلک سرما سنت تو نویجا نیورو ایوار مثلا اگه وقتی روجه دا بی تو بین یا سر یا نویجا نیورو یا نیورو بی که یا ایوار الگل مثلا گلک حسکن اجر جماعتی جی نچیتن بفرجی اگر نویجا خواه یا نیورو که احتمال بچیت مال نشید بهت اوه تا اجر جماعتی جی نچید حقی های نویجا مثلا نیورو بی که توی ایوار جی دا سر دا بی که آن مغرب و عیشانه مثلا المغرب دهت احتمال بشوه بهتن عرض قارسیه دی سیاراوی تحسیتن توشی حادثه که بیتن باشتر اول شیتن نویجا مغرب بکد و عیشا جی دیفدا بکد حالتی توصادا سنت پیغمبری علیه الصلاة والسلام دائما اگر تشتی حوصا چه ببا كون كرين نویجد خو حتى پیغمبر عليه الصلاة والسلام حديثه كده امام بخاري ومسلم هردو روايتين بيجن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر يعني 7 و8 7 مقصد بمغرب وعيشة هردو بيجي بكره
وثمانيا مقصد بشي نيفرو ايوار بيك بكرن بيجيتن وزاد مسلم من غير خوف ولا سفر خو عذر جنابو جوش بن هندي قال لي خش كبر افتش تجي خير يعني قال لك ما يعني هندك تشت احتمال اگه ای بيجيت اند بيجيت نزاكا اوا خرجي من شويه كتاب اينا در او اغلب فقط ميت كردستان جد خان كنت بين متن الغايه والتقريب يا ابي شجاع يعني اوا مذهب امام شافعي جنيه كسكي دي ترى اوا يوي بخويا ونفسه وي كتابه او فقط مت خان الكردستان المنطقه ده اوا او كتابه ونفسه وان تشتايت نافدا هدبيش تا پیغمبر عليه الصلاة والسلام نویجت خواه يدكم كرين بعذر يدكم كرين مثلا اوجبوا ما فرصته مثلا ايك طلبية ان ايك يلشولي شول كت مجالي هاي بريكاوي كتت نویجا مغرب دا كيش باشتره نویجه كي بكت يادي نكتن جي بشيتن تشيتن نویجا مغرب و عيشا بيك و بكت آن شیت نیورو مثلا مجال های ایواری نینه آن ایواری های مجال نیورو نینه شیتن توی روزی دا توی وقتی دا چکو ظرفی ولی هات آن گله جارم مثلا جنیک دیشی تشولی دیشتم سیکه خاصتا الزغستان دا روز گله کرتن احتمالا نیورو بدر کویتن بزبری تا و مال مغربه دبیش والله من نویجا خوایا ایواری نکه کدانی که قضا که یا باشتر او وقتی درک بیت که نیورو بیت نویجه خوایا نیورو بزانیت او مغرب ناگیهیت ایوار ناگیهیت دجه چی نویجه خوایا نیورو بکت اکسر دیو یا ایوار بکت باشترش هنده تأخیر کت حتی بگینت مغرب چکو درست نینه تو بیسر نویجه مغرب نویجه ایواره بس نویجه نیورو ایواره آن توی العرده کی شوله کی تو زانی تو دی درک بیت شوله تحتی مال اول تبکتن او نویجه تشت بچیتن یا باشتر اوتو نویجت خوان هر دو کسری بکی باشتر شنده تو بچید بس وضع عادی دا وضع طبیعی دا تا چه مشکلی نبن نابید توید تو وقتی خدا نویجت خواه بکی بس حالتی تو صدا جشول بیت مدرسه بیتن تو وضعی که اویدی دا بیت تحقی های تو جمع بکی بس نقصر ویگاف که بس دی جمع کی نیورو دی 4 رکعتا کی ایواری دی 4 رکعتا کی بس اگر تو مسافر بیدی که دوب عایشه جی دی مثلا مغرب 3 رکعتا کی عایشه 4 رکعتا بس هکه تو مسافر بی دی سه ابدوا کی یعنی هکه تو باجر خدا بی تو دی بس جمع کی تو دی بس این یسری تو نا کرد کی جا اوجی درگه که فرصت که دا عذر ما نبیتن امن ویجا خب هلی دا چه سبب نبن امن هکه اوان تشتاخرکا و هشت تو نویجا خب هلی معنی توی مقصری يعني رب العالمين چه سبب بمنه هلینا ببورن کو امن ویجا خب هلی همین حالت هذا مثلا تو بزانی تو دی چه مدرسه نیورویه هکه تو چه حتی مغرب دیمینیت کلاس آخوابتونه شیب در کوی نویجه خواه نیورو بکو یا ایوار سردا بکو هر کلاس آخواده آن مثلا تو بزانی نیورویه نیورو ایوار دشته چه نیورویه تأخیر بکه پاشکل وقتی ایوار دا نیورو بکو یا ایوار بکه آن شوری ده هر حوصا بس المهم نهله اش وقتی ویدا بدر کوید و نهله او نویش اشتبچن أبخر خدي تعالى رخصة يداينما دا أم بشي نفيجت خواه اشخانكين هر هوصا قال لي خش كبرا قالك حالتي تهين مثلا تايبت الفي ولاطي دا خلقي فيري اتمخزلا دا آوه بخد كتتوي سنكي دا سرچاوت خود شو تمالا هيك ايك بيخا راكتن برسنگي وانو بيخاتي دا بشو جاچن مدرسه بيتان العرده كي دي بيتن يعني جاني ما كان مظن الدفوان أنا احتمال وكي إهانة كي أبوان بيت حساب كرين تو تفيت مراعاة مشاعر خلقي بكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم الصحابة افتشتا اشتي مقلت يا أبا خريت فقه إمام شافعي دا يعني أش مذهب إمام شافعي وان كتاباجي ندر كتيمة أويت منطقة دا فقاتية اتخاندن بس قالك تشتكون بكار ندهاتن خلقيش بيت كرن هر نظاني كأو تشتهي آنوان فقط چكم نديت مصلحة دانيشا خلقي بدن نشان الدان چكو وكي دي محتاج نبون احتماله او تش نشا خلقي ندان خلقي نظاني ندوان او تش نينا بس افتش تخريت وان كتابا داشي موجود يعني بتايبات تشولي دا والمدرسة دا قالك جارة طلبة آن اوي شول كت محتاجي هندي نشت بلا وخا بخير يا باشتر اوه وقت طول مال دست نویجا خواه شوی گورا خواه اتکه پیخواه پیلا وقت که سر وقتی تو چوی شولی اگر تو بی دست نویجی بوی ویگاف یه دی دست نویجا خواه شویه و وقتی تو دگه هیه پیا مجرد دستی خواه دی ترکه و دی سر پیدا
اینی بن پیداناش نا مسکه بس سر پیلاوی دا سر بینی تو دستی خانا که بس بسر دی مسکه اوه آنگوره تویت یاستیر بی تو وقتی تو طر کیف سر تو وصا دستی خاطرنا که کوچرم پیته طر ببیتن بس بسر و گورا بو سبب یعنی دستی خاطر که دا قطش آوه و سر دا مسح که خلاص اوه یا مسح ويقف بيد تحقق هيك تو مقيم بي مثلا تو يلشولي اني المدرسه بينج نويجا تو شي بكي وي بيلاوي ان وي غوريش بخونكي واگر تو مسافر بي تحقق هي سي شافو سي روجا تو بوي بيلاوي و بي غوري نويج تخو بكي ابا وكي ما قلتي البيجيتن والمسح على الخفين جائز بثلاثه شرائط أن يبتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة يعني